Ou pal reme telefon ou an le fin gade video sa. Kalon bagay. Gade. Ebyen, ou ta reme fe sa. Abonne. Ou peze ti cloche notifikasyon surtout. Ou pale nan parametre telefon ou an. Ou ap desen. Ou pale nan fonksyon avanse. Fonksyon avanse. Lo fin entre nan fonksyon avanse. Ou ap desen. Ou pale nan mode utilizasyon a yon men. Ou ve la. Ou ap desen. Ou aktive sa. E pou ap desen toujou. Ap ke sou touche. E pou ap wetounen sou ekran lakay la. Ou ap fè double klik sou bouton meni ki nan mitan. An ba telefon ap gen 3 ti bouton. Sa ki nan mitan se bouton meni. Ou ap fè double klik sou li. Ou e men li. Me san tap djou la. Ka meti nan lot bo a sou li. Ka te ave si bo. Ou etire, ou fè double klik sou men ti bouton. Ave di, ou ka fè sa jan ou vle, kote ou vle. Pou dezaktive el, si ou vle dezaktive el, ou wale menm kote ya. Nan parametre, ou disen nan fonksyon avanse. Disen nan mode utilizasyon a yon men. Ou wete sou tou famode sou mouvment. E pou dezaktive. Ok, mersi. Paske dap gade video sa. Abone, like, partaje. Mersi. Ampil. Ciao.